Amerika na Israel birwanya Irani. Intandaro, ingaruka n'iherezo ry'iyi ntambara. Ese kuki Irani ihora ivugwa mu ntambara zo mu burasirazuba bwo hagati? Kuki Amerika na Israel bayifata nk'umwanzi? Ni politiki, ni idini, ni ubukungu, cyangwa se n'uguhangana k'ubutegetsi bwa hano ku isi? Byatangiye ryari? Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda, impinduramatwara ya Irani yarabaye. Irani yahiritse ubutegetsi bwari bushyigikiwe na Amerika. Perezida w'icyo gihe yari ashyigikiwe na Washington. Ayatollah Khomeini yahise atangaza ko Amerika ari umwanzi mukuru. Irani yanga ko Israel ibaho nk'igihugu. Impamvu nyamukuru y'urwango. Impamvu ya mbere, politiki y'akarere. Irani buri gihe ishaka kuba igihangange mu burasirazuba bwo hagati. Impamvu ya kabiri, ikibazo cya Israel. Irani ishyigikira imitwe irwanya Israel nka Hezbollah na Hamas. Israel ikabibona nk'aho ari iterabwoba rikomeye Irani ishyigikiye. Impamvu ya gatatu, intwaro za kirimbuzi. Amerika n'ibihugu by'i Burayi bishinja Irani gushaka gukora intwaro za kirimbuzi. Ubwo Amerika yabishaka iki? Amerika ahanini ishaka kurinda Israel. Mwumvise ko Irani iri mu bihugu bitemera ko Israel yaba igihugu kigenga hariya kiri. Kwa kuba rero Israel ari umufatanyabikorwa wa mbere wa Amerika mu kariya karere, Amerika irinda Israel ku buryo bugaragara. Ikifuza gukumira Irani mu gukora bombe ya nucleaire. Ikagenzura umutekano w'inyanja ya peteroli. Ikifuza ko igabanya imbaraga za Irani muri Syria, Iraq na Irani. Yo yanga iki? Irani yanga ko Amerika ivogera politiki yayo. Ubu ngubu Irani iri mu bihano bikomeye bya Amerika. Ikanga ko Israel ibaho ku butaka ifata nk'ubwa Palestine. Nanone Irani ikaba yanga ko Amerika igira ibirindiro bya gisirikare hafi yayo. Reka turebe ibikorwa by'intambara byabaye. Nubwo nta ntambara yeruye hagati y'abo bombi yari yaba mu buryo busanzwe, habayeho ibi bikurikira. Hari ibitero bya Israel ku birindiro bya Irani muri Syria. Habayeho kwicwa kwa General Qasem Soleimani mu mwaka w'ibihumbi 2020 n'ingabo za Amerika. Irani yakoze ibikorwa byo guhora isenya ibirindiro bya Amerika muri Iraq. Reka turebe ingaruka z'iyi ntambara. Urwego rwa politiki. Gushyamirana kw'ibihugu bikomeye. Uburusiya n'Ubushinwa bihita ku bukungu. Hariho ihindagurika ry'ibiciro bya peteroli. Iyi ntambara ifite ingaruka zikomeye cyane ku isi hose. Uretse urupfu rw'abantu, ihungabana ry'ubukungu naryo rizatugeraho. Ibiciro ku isoko, esanse, umutekano muke mu rwego mpuzamahanga, natwe bitugeraho kandi bidufitiye ingaruka zikomeye cyane. Niyo mpamvu tugomba kubasabira, tukamagana ubugambanyi n'ubugome bukorerwa abaturage b'inzirakarengane. Iyi nkuru irakomeza, niyo mpamvu wibagirwe gukanda akazogera kugira ngo ubutaha nikomeza uzayibone byihuse. Wisangize abandi kandi ukande like kugira ngo turusheho gutera imbere mu nkuru zibabaje no mu nkuru tugomba kumenya hano ku isi. Twese turugarijwe.